ati sasa ati don't tatasel just sasasel ati don't tatasel just Supagene, upagene, Asiki yakanungila ubani ngamalungu enkonzo yakanungila ngokuziphuma zongqila zikhaqwa kwencindi yekhaya ngizawuhleka mntana ngawuyeka ngizawuhleka. Yo, time alarm. Pretending like I know strangers. Yo, kuhlukubona futhi. Kunjani kodwa? Kuhle khona kunjani? Hayi no, inkosi sakuphethe kahle. Man. Hayi number 1 man. Yo, ngiyakhumbula man pha ecaweni ulitshwe lalizi lapha. Zange ndiliba. Zange ulibona. Wathini ungaphinda ubuye? Zawuphinde ndibuye. Sabambe umsebenzi. Sabanje ngomsebenzi webhoti. Okay. Kodwa hayi uzobuya nini uqala nini? Ndiyabuya nje le cawe ezayo. Le cawe ezayo. Halala. Okay. Halala. Uqala ndawo Suwara wena mina ngizawufika. Halala. Ncedile wazichaza bawuhlalaphi. Babuzichazile bawuhlalaphi beza yokulanda. You. Xolo. Sazilungisa. Sayilungisa ayixolo. Nangu lo mnqumbi yabona ke. Sayibona. Kanoba sancedakala lo. Xolo ke phi. Hayi masiyeke ke sana. Manye kanyanyana. Ngeke i-digital yona ngeke. Sebafuna ukusifaka ama-chip emzimbeni. When Ramaphosa when sizaoja siqala. When unamanga kakhulu baba lokudala sikhombisa izinto. Bekangaboni sonke lesikhathi. Amnyisile manje sekabulawa amakhonzi. Asitshele ukuthi when yazi ngiyamuzwa uyakhuluma yena when unamanga kakhulu lo. Unamanga kakhulu lo baba lo. Hey mina ngisafuna next sizaziqalela. Eyensiyona ngeke ngivote le. Uyazi nanoma bangangibeka isibhamu enhlokweni. I will never ever. Angisho bathi imali. You shame kill me. Baba lo makhisi madolo unamanga. Judha man supera pena nyiya pona. Yere mama ngibulala. Ngiyakiwa Judha madoda. Studla kwenze njani? Abaji Judha ya. Imalo kanti nje uJudha ngene ngiyakiwa. Bashona ngaphakathi abantu. Wabo yini Judha kangena fondini. AwuJudha unjani kahle? Ngena number 13. Hayi bashona abantu ngo. Enjoy this moment. I let walk. Ngada iziva tula Rodman ingathi nehloli. Ngicwa kudriver. Chinese already. No, Chinese have a third eye because they can make a smartwatch and sell it for 25 francs. Yeah. And it connects to the phone. It does everything, but it doesn't last for a year. So Chinese have fourth eye. Yeah. Because I believe in school, you guys from primary, you are making these cha-chas, see things like that at school. Ask the teachers Penny and Betsy. Yep, that's me. Yeah, You're my probably bad. wondering how I ended up in this situation. Yo.
Hayi bo. Ikeke likhatywa so. Benteni kanithiwa endoza azinalele entwezi. Benteni bazayilinde ibela bezantsi. Fuck madoda. Mamadela. Uyena. Mamadela. Uyena Madiba. Uyena madoda. Mama Madela. We are cruising nicely. Interesting facts. Did you know that Bushaka Marine is the biggest aquarium in the southern hemisphere? Hey, for a second. Hayi bo. Hayi andiyazi noba yilaka yam lena okanye umntu wele traka uphumile wacinga icango olivalile washiya kanje. Laka yakho mfethu, ilaka yakho. Easy job guys. Aku easy money heist. Ilaka yakho hamba. Easy money heist. Hey. Unosifusela ngokunosikisa izikoni lomshisi. Ngicaba kokuvulukela we. Nansa into yemali. Loba khona egane ke. Kuthenzi manzi isandla zakho. Kuthenzi manzi isandla zakho. Usakunika kuba. Yeah? Thatha le ngazi. Kuthenzi manzi isandla zakho usenza ntoni? Isandla zakho kuthenzi ngazi. Man sapala ngazi wena. Man kodwa man. Lay bro. Scanner 17K, 17,000. Scanner now. Scanner away. Scanner away. Yeah, scanner away. Yeah. Machambi. Hey. Scanner away. I do appreciate your time. Thank you so much for speaking to ENC. Thank you very much, my sister. You're so Hey, you are so beautiful. You are so beautiful. My brother's fashion sense. Hi, bo. Eta hai. Manje for uNkulunkulu wangibusisa nje ngathola wena. The God make the good thing to me and the best of my life. Remember you are my family too, because everything what you make a good thing to me and a wonderful thing. I'm like you too much. My heart is very, very happy today because I'm doing the right thing over to you. Kumshondo lomjita. Why? Ukumshondo lomjita nabo uthira nengam namhlanje. For the why, my brother. Yoki waka. Futhi hayi into ethila yikho. Miyeke njalo lo nto le. Don't money Leonard. You. Excuse my daddy. Yeah. What's your name again? Betri.
Battery. Hayi Bombilo. Hayi Bombilo, ujonge esinye isport. Baleka is not for you. Ezithi zonke izinto engengazibona shem eMzansi. Hayi shem akaze ngabona i-Alti Shy tight. Hayi akaze shem. Bukani. Slender man. Slender man. Awu slender. Ngokungibuza ba mna. Njengoba sihlala lapha nje indoda lapho kwabale. Ubhuti lo. Ulithoko ngoku. Umbuzo wami. So ithatha up 700. So ithatha up 700 and panje 700 ithatha njani 700 Yeah. Monjana. Let's go roof. Hey man. These dogs are evolving. These dogs are evolving. Sad. I understand the price we paid at 20,000 or 200,000 or 250 or 20,050. I look at the price yakho angiboni kahle. Ukuthi ubhale imali nangoba ubhale 2050. 20,050. Driver nawe futhi. Hayi ngokuthetha ntoni? Ngena kuthethisayo. Akhola ngapha eTaxi mo singena kuthethisayo. Usibuza wena ungudriver na. Wazi ngokudriver thetha inothi. Chi. Siyabonga usipotela njalo. Usawubhadela isitumo. Awunamba moto nawe naqala. Hayi malutsho. Uzokhwela iteksi. Ubani? Hey, asuthatha sana. Uthatha uzothini ke xa uzikhona uzothini apha mntazi yintoni ozoyenza apha hayi okay mntazi njengayo phana KFC nawe. Thank you. Okay, no. It's better ndiyaphangela. Akanyekele njani guys? Uyenza kamandi mini yamsana. Uzuye nono fa. Uzuye chomi ndayinida lo mali yakho. Ndiyayifuna lo mali yakho ba. Ndiyothenga ngayo. Ndiyayinida mntana. Bethanela 2 rand ethoku fa. Ashela la 2 rand. Guys, iyangibhitha le nto mna. Jonga ithi ice cream ikhona vanilla chocolate strawberry ne? Ithi masiye ngapha. Masihambe ke siye ngapha. Ha kusetyoleni ne? Okay masifaye. Nazi imoto masizilinde. Ithani baleke ngathi imoto ebusuku. Ube namnyama. Okay fine. Yabona ke ngopha. Basetyoleni aba bayeke aba. Size ngoku. Up. Ithi le ice cream ikhona vanilla strawberry ithi yona ke ngoku. Masiye ngapha. Siye ngapha. Xa singapha. Hey, iyasola indaba zeKhayelitsha. Apha ke ngoku. Ithi lela. Zakhele khula liklikafa. Ay kakela tekube kusasa lo ice cream leyo. Mana bayibakhona emini yabo. Ngokusetshayisile mfethu because noko ezibhodini ngiyazibona ngathi ziyahambelana. But have some decorum. Have some decorum. Ibolela nsizwa yomzulu. I hope you enjoyed today's video bafethu. If you are seeing me for the first time, Kamlam Ndumo Amani. The channel I'm bringing you the best of local content. So if that is your thing, make sure that you do subscribe. I'll see you on the next one.